Hey! What's up, mga mates? So, panibagong vlog na naman tayo. Let's do mukbang. And this time, kaming apat na lang muna. Introduce yourselves, guys. Hi, I'm Sander. Hi, I'm Gail. Hi, I'm Danielle. And I'm Nietzsche. So, next vlog, iba na naman makikita nyo. Comment nyo kung sinong gusto nyo makakasama ko sa next mukbang. Hindi kasi kasha if more than 4 kami dito. So, without further ado, let's eat and pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So guys, we wash our hands na guys. So later guys, magbabasa din kami ng comments. Kain na tayo, sabayan nyo kami. Yay, kaon na mi guys! So guys, sabayan nyo kami, mukhaon guys. Lami kay guys. Yes. Buto po. Hashtag kain muna tayo. Hashtag nadopan ako. So guys, ito yung paborito ko na part sa manok guys. Yung pangit. Oh, she. Tapos, ang nagano. Ano niya ang ginahan niya? Part sa manok. Ang gana ko sa Ang part ng paa. manok, guys. So guys, magbasa si Ma'am Shitin sa inyong mga comments. From Maika Alia D. Ignacio. Ang pogi po ni Sander. Pa-shoutout po sa kanya, please. Yeah. Hi, thank you so much sa compliment. Yeah, siya na po. Next. Kichel Ann Gonzaga. Kagwapa ni Daniel o Gail. Panotis po mga idol. Thank you so much. Thank you Salamat kayo. Wala, kanech. Ayesha Shang R. Pedrosa. Pa-shoutout Nitch, dugay na jud ko gatanaw sa inyong vlog. Gamay pa ka dito sa YT. Unya, imong background kay katong mga emojis. Pa-shoutout Nitch. Shoutout kay Ayesha. Keep safe and God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you sa pag-support. Alicia Beatrice Napoles. Pa-shoutout kay Gail and Nitch. Sana mapansin. Shoutout, hello. Hello. Kisiya Gloria. Wait, si Daniel ba to? Ha, dili. Kita ni. Long lost squad, long lost sister na ni. Mary Vic Boha. Kasin po kayong lahat and anyways, gwapo naman ni Sander. Thank you. Zaira Devon Bundok. Pa-shoutout po sana mapansin ang ganda ni Daniel. Thank you kayo guys. Ruby Rose Medicilio. Ganda Gail, matalino pa. Gail, ganda Gail, matalino pa. Toyin Adicola. Gail, always the smartest with a touch of an attitude. Are Gail and Dane's siblings? They share looks. Yes. Yeah. Share siblings. And also si Pinya. Kami tulo guys. Kami tatlo nilang Gail. Babe. Precious Diaz. Anong grade ni Sander? Pasok po kami ni Sander, guys. We are Mag-grade 5. turning grade 5. Arika Barquez, pa-shoutout po. Ang ganda po ni Ate Daniel. Kamukha niya po si Princess Amelia at si Gail. Kamukha niya si Maha Salvador. Manaan. Pat Rice Saison. Sample Gail, kanta ng Angels Like You. Oh, sample. Sample. Tumalanggal ka. Paupapuan. Ano after niya?
After lang damukaon, guys. Monica Kumain na siya. Fernandez. Kagwapa ninyo, isamot na si Nitch fans, tamo permi ko support ninyo. Shout out! Isa pa nga? Monica Fernandez. Shout out kay Monica Fernandez. Thank you for always supporting us. And hope ipadayon pa na nimo. Riza May Torreñado. Shout out to Nitch og ni Gail, kamura silang kaluha. Yushin Jan Bacalocos Perez. Pa-shout out po Nitch, idol po kita. Shout out. Shout out to Yushin. Thank you so much. Ano ka sumdir? Faye Lorraine Ka-Ingles. Siya, parang na-fall ako ni Sander nung sinabi niya na Brazil, kinilig ako. Joshua May Lorican. Pwede po ba pansinin ako ni Sander? Pogi niya po kasi. Michael Verdadero Villanueva. Hindi man bongga ang premyo, bongga naman ang kaalaman. Good job and nice content. Thank you so much sa pagtanaw and yes, again juga may na guys because kanang Central School. yes, na pa may nag-spoil pa may guys. Dapat yung may makatunan tungod sa among pag-vlog nga nagkuan-kuan Follow me niya. sa mong dreams. Lali Jane Makalinaw. Ang galing naman ni Gail. Thank you. Thank you so much. Jaylene Kyle Villanueva. Ang ganda ng pagkasabi ni Gail ng I have idea. Na, I have idea. Ano ba niya? Hindi maganda ngayon guys because meron siyang nilalamon. May kinain. Ano yung ba guys? Frank Lordi Alaba Madera. Guwapa gid kayo si Gail. Nga, ang ganan guys. Ikaw na. Noeline Montesilio. Cute kay si Nitch. No playa ha. Bakit ang gwapo ni Sander? Wala ka pala. Ibat ko ni Carl, Papa. Yunika Sumatra. Si Gail po at si Sander magkapatid po ba? Hindi. Pare kasi kami ng mata. Ruth Peters. Nitch is really cool. I am proud of you, Nitch. Your English accent and pronunciation is really amazing. Good job. Shout out to Ruth Peters. Kanang you deserve a shout out because you're a big fan of us. Thank you so much for always supporting us. Thank you. Chel Ortez. Hakot award tingali na si Gail ba kay daghan kayo siya mahuna-hunaan nga answer. Thea Rakim Uba. Ate Nitch, anong grade ka na po? Ganda mo Ate Nitch always. Guys, same remain ni Sander guys nga. We're turning grade 5. Same remain ni Sander and Gail. Jessa May Borja, sa lahat si Gail ang pinakamatalino. Nika Satanes, ang cute ni Gail. Thank you. Patrick T. Rihes, Gail, I love you. Ano yung mama ni Kildas? Bawa pa daw siya lumuyag. Nag-first daw siya. Guys, dili na. Uyab guys. No, guys, no. Dili na uyab-uyaban. Ingon nag-I love you as a friend. As a fan. Ariana Sarmiento, pa-shoutout po kay ganda ni Gail and Nitch. Palagi po ako nanonood. Janty Johan San Pedro, kamukha po ni Ate Daniel si Princess Amelia. Yeah. May Si ginana Princess Squad. Princess Cabilia. Bakchar Abdullah. I like Sander, he's so cute. Well, John Sabal. Si Gail kay Joker kaayo. Sa muna ko daw. Nice ba ako? Actually, halatang magtalino si Gail. Thank you. Ikaduhara ko na mo. Alsheka Mualam. Ang gwapo ni Sander kaso para siyang bakla. Ba't lang? Ohara Sotilana Sumailo. Gail, para siyang Jijimon. Rolly Alipin Iskote. Kusog kayo mukaon buyag si Daniel Motambok jud kaday. Ayan. Sakpan! Amira Cariel Covero. Pa-shoutout ni Daniel. Ako nas Hisong. No way. No. No. San Francisco. Bagay si Sander and Gail. Hoy, mapinsan ng pusit. Kaming lahat, guys. Kastir ako guys. Ruth Peters. Beautiful kids. They are all beautiful and unique. To Daniel, Yan, Insik, Ivy, and Dane. I love you guys a bunch. Thank you. Wala silang yan and Dane dito guys. Sa next vlog pa sila, guys. English na. English na uy. They are next vlog. They are turning mixed vlog. Ricardo Pedere. Ang talino nung isa yung Nate siguro pangalan niya. Yes.
Like, siguro, oy, joke lang, guys. Din siguro. Joke lang, guys. Oy, I'm gonna stay humble. Jen Sana Minatuzaki. Ganda mo talaga, Gail. Di pa siya. Ganda mo talaga, Gil. Na, oy, thank you, oy. Rihanna. Shoutout tayo ko ni Nitch nga gwapa ate unta magkita ta sa tinuod. Idol Jude kaayot ti ka. Cute kaayo ka kung makakwarta ko na anha ko sa inyo support here in Cagayan de Oro. Yes, guys, my fans are always welcome here in my house, in my home. David or David. Galing naman ni Gail. Parang honor yan palagi sa school nila. Sana mapansin. Honor ka, Gail. Aliana Padilla. Si Daniel, idol ko yarn kasi kamukha ni Princess Amelia. Yeah. Wapa ba daw kayo, Princess Amelia? Samuel Ruhit, Placer. Si Gail mukhang kababata ni Kailin Alcantara. Zyrene Grace and Leonardo. Slay kayo og gwapa kayo si Gail og Nitch ay. Yay! Kylie Bacaro. Nitch is the best. She's my idol and meron kasi ako nakita na parang si Princess Amelia. Yes, guys, thank you so much sa pagsabi sa akin and yes po. Si Amelia po ay si Daniel. Princess Amelia, hello. Princess Amelia ay kumakain ng lechon manok. Ano? Si Princess Amelia, guys, is hindi na umiinom ng boba kasi lechon manok lang yan kinakain. Day Nicole Basseya. Sana all Daniel may jersey ni Hisong. Good guys. Alam na, good guys. Ano man ako sa mga loyal fans. Okay. Alam na, guys, Yan. Guys, happy na graduate si Iniel. guys, happy na. Guys, pag comment mo na inyo og mga nice comment, guys, kay happy na siya mag-graduate sa mga challengers because bright na kayo siya. And basin malabo namin niya sa among ka-bright. Mag-high school na si Daniel. Lara Torrealba. Ano nang grade ni Daniel? Patay, ayog sabay, nag-grade 6 pa ko. Grade 5. Hindi ka mag-graduate. Grade 7 na siya, guys. Kitchell Ann Gonzaga. Si Daniel, akong idol og si Nitch. O'Hara Sotilana Sumailo. Ang ganda talaga ni Nitch. Thank you, guys. Liwat siyang mama. Liwat ko ni Sunu. Gail Bagalay. Same pa kami name Gail. Ano spelling? Sakto, pares mo. Dili oy, double L. Kim Victoria. Hindi niyo ba napapansin kamukha ni Daniel si Princess Amelia? Yes, guys, marami ang nakapansin ang guys. Princess Amelia kumain ng chips tugo. Lahat mo bignong. Estelia Patrice David. Maganda po si Daniel. Gabriel Pastoral Juan. Cute naman po ni Gail. Oy, ang title ni si Princess Amelia kumain ng chips tugo. Ayaw. Tapos na. So yun na guys. So, guys, abangan nyo, guys. Next mukbang is makakasama na ko naman is si Yan, si Nika, and si Aloha. That's it for today's video. Until next time, God bless everyone. Good night. Thank you. So, guys,